Sige, but before Grateful ta gyud. mag-start, let me kanang tell you ang atong format. Ang atong buhaton is magpakita ko nimo og flashcard unya pilion nimo either si Okay. Kwati or T. Kung imong pilion, ipakita na ko sa flashcard na imong pilion si Kwati, ako'y manguntana sa questions. Pero kung moingon kag T, spill the tea. So andam na Wow. ka? Oh. kung si Kwati, ako'y manguntana. Kung moingon kag T, spill the tea. So andam na Okay. ka? Okay, kahadlok niya, sige go. Ready? Kaya na natin mo kay Festival Queen gyud sa Sinulog. Anyway, sige, let me start with this flashcards. 2 days na lang. Si Kwati or T? Si Kwati. Ang sama na, okay. Sige go. Sige, kung si Kwati ako ang manguntana niya, akong first question nimo, unsa ka tinuod nga naglisod imong team sa preparation tungod kay kapos gyud sa oras. Unya, 2 days na lang ba? 48 hours na lang, competition na, gipaapil ka sa iladong designer sa Cebu nga si Malaika Yamas para mahimo kag official candidate sa Sinulog Festival Queen. Well, actually, dili jud ako ang tiil ang nagsakit, pero akong kamot. Baliktad siya kay tungod, the fun fact kay pagsayo din ako sa Santo Niño, like kanang murag dili gani kaya sa akong kamot, like it's really heavy for me to dance. So mo to like kanang nagsamad-samad na ako ang mga akong kamot. So that's why kanang sakit jud kay siya mo to, like kahila ko na kung saan man ako pag-manage nga unsaon ako pag-dance nga murag samad-samad na akong kamot mo to like go with the flow pagka day na jud atong nga competition kay nawa lang tanan. I just offered everything to Santo Niño lang jud. Wow, so may ra gid ay gihapon nga 2 days sa imong preparation Yes. kay kundi siguro mas dagang samad imong kamot but because it was just 48 hours naggamay ra ang samad and pag offer nimo ni Santo Niño nawa pagyud murag miracle sad di ba? Ngigad Dixie. Anyway, lain akong pauntana sa edad nga 16 years old. You are just in grade 10, no? Ako ganing Yes. anak, grade 10. So, more or less same age ra mo. You are already crowned as Sinulog Festival Queen. Akong i-flash ang picture sa imong crowning moment. Okay. Wow. Kana, no? Kita nimo? Surreal kaya nga experience for me. Kumusta man to? Unsay gibati nimo at a very young age, 16 years old, nahimong festival queen sa Sinulog? Well, first jud kay kuan kanang na-shock ko kay wa ko ga-expect nga madaog ko since I am the youngest and this is my first time nga mag-appeal sa Sinulog Festival Queen 2021 in this unprecedented times. But you know, I just continued lang jud, and that moment when I was crowned, the first thing that came to my mind kay lala, thank you Santo Niño, like it was worth it, all the frustrations and pressures that I got kay it was really worth it lang jud once I offered it all to Santo Niño. Unta na ko, how religious are you? Unsa man ang imong kanang murag pag-follow ni Santo Niño ever since sa gamay pa ka, kuan na gyud kay ka ni Santo Niño? It was kuan when I was young lang jud kay dili jud ko in ana ka devoted jud to Santo Niño. But as I grow kay like kakita ko sa iyang like kanang murag ni close gani akong heart niya, like every Sinulog festivities I can see that this is such a wonderful occasion for us to celebrate, and the real purpose jud is for him. So that's why murag close akong heart niya, and it's really a very great experience for me, for us Cebuanos. And siguro, you said you are also a devotee of Santo Niño. Kung sinulog pa ron nga kanang naay street dancing, na nakasadan, nagkiat-kiat? Oh, like actually last year po tito, nagkuan ko like I worked sa Sun sa Cellular. So that was my first time nga wala ko nag-join sa festivities. Gani, so mo to siya. Pero this year murag wa man jud sinulog, but it's okay. This opportunity alone lang jud. It really made me grateful. Tinoo jud.
I heard you represented Sabang Dako, no? Barangay Sabang Dako. Giun sa man nimo pagkaabot ana nga ikaw ang napili as a representative sa Sapang Dako, Barangay Sapang Dako? Okay, so I have to be honest. I'm not from Sapanta Tito. I was chosen to be a representative in Sapangdako, and immediately we said yes because this is one of a lifetime opportunity biya. So ni go lang jud me, and then after that coronation, we went to Sapangdako jud, and I saw how happy the people are, and then also to their barangay captain, Cap Ladraso. I'm so grateful for representing the barangay. Sortiha siguro sa Sabang Dako, no? Kay imagine ka 2 days lang unya nidaog pagyod niya. Lagi unexpected kaayo jud. Murag matawag ba na natong destiny or tadhana? Anyway, asa day imong crown? Pwede mi mo request para makita sa mga audience nato karon nga masulob nimo imong crown or naa na gitago didto sa vault? Ang problema dito kay among gi-safe keep. Gi-safe keeping siya sa kuan, Sinulog Foundation. So wala pa na ako ang crown karon, but I have the sash and the trophies right now. Well, ang audience ang makita namo kay ang finished product na sa inyong preparation, no? Pero siguro nindot nga imo ming sharan sa unsa di ay ang involved sa preparation, even if 48 hours ra to. I'm sure grabe kulba siguro nimo ato ang imong manager, ang imong mga supporter, ang pagpapili sa mga sanina dito. Kanang tell us kuno in a story of how katong 48 hours kung siguro sinina siya, pwede nang himuan og title nga 48 hours competition. Oh yeah. Ay, true jud kaayo imong gipang-tell tito. So first jud like, di ba like what jud mi nag-expect nga madayon din yung Sinulog Festival Queen 2021 because it was really rushed, all the programs, the activities, the festivities. But then like gitawag ko sa akong manager ana siya nga kanang Dixie mo appeal ka ani, and then mo to like na siya nga, prepare na lang your mind and your body. Kung wala rasad sa ako nga, okay, wala jud ko idea unsay ma-happen gani. So, moto, and then, at the day na jud kay like, kanang, gipa-practice man mo ni, and then, ang ako ang mga, ang pag-practice jud nako, to be honest lang jud, the night before the competition, I really cried because of that pressure gani, the frustration. So, I cried it all kung unsa man jud nako sakit kay kong kamot like kuan na jud nabunog na jud ang kamot kung unsaon man nako pagsayaw-sayaw nga first time din ako, and then kanang what if like daghan kay ko what if sa akong mind, and mo to like akong gi kuan jud nagpractice ko day and night, even like before sa competition, like the morning of that competition I also practiced with my coach. Kay kuan jud kay si coach like kanang grabe kay siya ka ano ba like persigido jud kay siya, and then very supportive sa nga manager nako. And then mo to sa day of the competition nagpray mi sa akong mommy duha ko ano siya nga whatever it is, whatever happened, do not memorize the step, just offer it all, like offer lang jud, and always know the real reason to why you are here, why you are dancing and honoring, and that is for the real purpose for Senior Santo Niño alone. So the day of the competition, I became confident because I just gave that all the pressures away. So I gave up all of them and just danced with all my heart. So that's it. I just felt that moment lang jud. Wow. Nindot sa to nga nihilak jud ka the night before. Siguro na-release Akong ipagawas. The day nga murampa na ka, murag wala na lang jud. You're just going to do it because of kanang imong devotion ni Santo Niño. At the same time, feeling nimo na naka-practice ba gyud gihapon ka maski 48 hours ra, di ba? I know nga. I did my best, so why not enjoy it? Why not enjoy what I practiced for 2 days?
Kibaw ka guys, mao na ingon nga living in the moment yun si Dixie no that night nga nihilak siya kay murag grabe kayo ang tension niya iyang napagawas and on the day nga nirampa na siya, well, live the life lang yun no nya gi-rewardan ka og duha ka major awards if you can tell us Like, about it no amo ipakita gani ang picture sa imong best in runway and best in solo. So, unsa may kuan kanang ikastorya nimo atong imong duha ka awards no? Best in runway. Imagine 48 hours lang imong practice but best in runway siguro grabe imong practice even before the 48 hours basig kada lakaw nimo murampa na ginakdak. grabe sa mo ba ang practice. Na-shock yun ko sa kanang di ba like the night before I cried. I cried all day sa katong day before jud sa competition. And mo to akong gihilakan ang pagsayaw jud. And then the moment I was rewarded with best in solo performance, I was really shocked jud. Wa ko ga-expect ato. For best in runway, what's ako ga-expect? Actually, akong ga-expect lang jud kay kanang okay ra ni maski it's just an experience for me, exposure for upcoming events mo na siya mara jud na. And then I was shocked nga nakuha day ko na-appeal ko sa na best nga mga major awards. Dixie, unsa man imong talent yun katong pag best in solo nimo unsa man imong gi-perform ato? Nagkuan ko like sayaw, I danced with all my heart jud. And then what I did was I treated Santo Niño as my child. That's what yes. Muna akong gipot sa akong like ako ang gi-act. I portrayed it like it was my own child I was carrying. So asa man nimo nakatunan nga talent kanang pagsayaw, pagkuan nimo ni Santo Niño? In my school, I actually do dances, magsayaw-sayaw talaga sa school na ako, like performer performer kay ko sa school namo. Like ganahan ko perform lang jud. So that mana like na-expose sa sagad gamay in dancing. Naay ka nang gi-comment diri si Marlon Caballas nag-congratulate siya nimo Dixie no, congratulations si Thank you, Tito. Lipay siguro kay ni siya nga nidaog siya. Nidaog ka, fans siguro gyud nimo. Thank you, Tito. Ikaw ka, unique yun kaayo ning panahon karon, di ba? Pandemic, nahunong ang Sinulog, even ang Novena nahunong. Pero may gani, ang Sinulog Festival, Queen, wa gyud na hunong. Pero mao na imong naapilan, di ba? Nakoronahan manggani ka as a Sinulog Festival Queen. Wala mo'y audience atong panahona, di ba? Wala, Jud. It was really strict, Jud, when it comes to following protocol. So, what yung mga audience, just the judges and the staff, the production team, more Jud na, and then also the candidates, the makeup artists. So, before mo nagkuan, gisunod man gyud siguro ninyo ang mga IATF guidelines, no? Nga no mass gathering, unya, well, online lang siguro to tanan. Niagi ba mo og kanang testing or wala rasad mo nag-test kanang antigen or PCR? What do you mean testing po? Kanang nag-test mo for possible COVID ba? It was kuan lang, nag-follow rami og mga strict protocols. Following lang jud strict protocols, like strict jud kayo dito sa Fort San Pedro. Wala jud makasu dito unless staff ka. But for us candidates kay wala rami nagkuan rami, nag-wear rami og safety nga mask and also face shield. In this time of pandemic ba, unsa may role sa usa ka Sinulog Festival Queen? Unya unsa may relevance sa usa ka festival queen karon sa panahon sa pandemic? Okay, so first of all, like at first jud kay wala pa jud kay kung mag-unsa man day ko, like pandemic karon and then unsa akong buhaton as a Sinulog Festival Queen. So mo to nagkunaon ako nga mag-unsa man jud ko ani like wala ko'y idea
even after winning, it was still overwhelming for me. And wa pa dyan nakasink in sa akong mind nga like nadaog ko as a Sinulog Festival Queen. So that's why ako ang kuan lang jud like it for me as to serve as hope for our Cebuanos, our fellow Cebuanos that amidst this time of pandemic, we can still rise up together as one community. You know, having that perform on stage and offering it all. It was not for me dancing for Santo Niño. It was for the Cebuanos. It was for the Filipino community. So, di ba kanang usually kung madaog kag Sinulog Festival Queen, naa man na yung mga events nga ikaw ang imbitaron para mag-ribbon cutting or na gani mga gatherings of youth, ikaw dayon himuon nga speaker. But karon di man na nato mahimo, di ba? Di na nimo mahimo. What do you think you can do in this time? So, how are you going to do it? Online? Yes. I have actually guested some online interviews. So, mo na siya, like, online lang kita na, sadly, because of this crisis going on. Like now, nag-online virtual interview ta. And still, even this virtual interview, I'm still grateful to have that opportunity to sit here and talk with you, Tito. Bitaw, tinuod na, no? Ingon gani ni Grandil Oriarte. Ingon siya pang Miss Universe kuno ang imong beauty. Grabe. Ingon si Gemelita Perez Datan. We are so proud of you, Dixie. Thank you, Tita. No? Hasta si Rose Ipel Tio. Ingon siya, Dixie Lee Oka, great job. Congratulations. Thank you, Tita. Thank you kayo, Tita. Naaba mo'y kanang contract nga sa Sinulog Foundation sa kuan kanang pareha bitaw anang mga Miss Universe kumudaog ka naaman dayon kay pirmahan nga contract? Wala. Wala may mga contract nga hindi ko unsigned. So murag why exclusivity but still you will have to reign for 1 year as a Sinulog Festival Queen. Yes. Di kay na-interested man god si John Mark diri og si Kevin Dixie no mao na nga pugos jud ko nilag pangutana kung naa ba kuno kay contract kay kaning magstorya well mao man ni ang ilang murag movement ba to gather all mga Bisaya influencers no or mga Bisaya artists or kana mga Bisaya beauty mao na nga si Kevin o si John Mark puro ni naay mga uyab pero mao lagi gyoy namugos na ko pangutana kung naa ba kuno mo'y kontrata. So far wala pa po, Tito. Anyway, lain akong pangutana kanang growing up no ang observation sa mga tao nga close sa imuha, introvert man kuno ka. Pero sa akong nabantayan, murag nilngig man kayo imong self-confidence. Unya, nindot man kay ka mo storya online. And I'm sure sa offline, na-impress gyud sa imuha ang mga judges. Actually, it was true. It's true nga introvert ko and shy jud kay like gamay lang gani nga like exposure na ako muhilak dayon ko like moadto ko stage kay muhilak ko kay like mangita dayon ko sa mga mommy like unsa man ako di ko kay ba unsa akong buhaton gani so really true jud nang shy jud ko sa una and introvert like ako ang ganahan lang jud kay kanang murag just to stay like murag out of the crowd gani but you know growing up starting to be a leader in the school I became more confident. That's when I started to become confident with myself and of course to others said. Hibaw ka Dixie siguro no kani bitawng introvert is kana lang yun siguro ang tao nga hilig lang yun nga mustay sa iyang kwarto or sa balay dili kay hilig mo gawas pero when given the chance to talk in front of people when given the chance to be on stage wala na sila'y uwaw. Or di man ingon way uwaw, na ay self-confidence. Mo ba? Like, tunga jud anak kay, baliktad kay ko sa una karon kay like, mura ganahan na kay ko mo, perform. Wa kay planong mag social media influencer or mag vlogger? To be honest, like dili pa kay kuan sa like social media kay focus ko karon as of now in my studies.
Anyway, gikan ni Marqueza Alexandra Antigua niya yang gihangyo is shout out daw si Roxanne Bendanillo, Christine Caldo Caballes ug ako, meaning siya. So mangayo siya shout out nimo Dixie, sila ni Roxanne, Christine ug si Marqueza. Ako ng mga friends, my very supportive friends, Jude. Thank you so much, guys, for being with me and for supporting me. Sila din bitaw ang nakauna nga, nakahibaw nga. Like, no, nakadaog day ko. So, shout out to Marqueza, Roxanne, Christine, and all the rest of my group of friends. I heard sad grabe kuno kayong support sa imong pamilya, ilabi na imong mami, no? Murag stage mother gani gyud na tanawa. Hala, diha day ka naliwat sa imong mami gwapa sad kayo imong mami, bagay gyud kay mo. Mura lang gyud mo igsuon. Lagi, since when I was young, siya man gina-push na ako through my limits. Pushing me, like, okay, kuan na, kanang perform mo din na, oh my gosh. And then siya nga, sige siya, kuan ako, involved na ako mga, like, activities or some things nga kuan, makamake na ako confidence. And look at me now. Thanks to my mom. So, siya jud akong backstage mother jud for life. Thank you, Mommy, for giving Dixie to Sinulog Festival. Anyway, unsa man sad ka-importante ang suporta sa usa ka ginikanan, labi na ang mama no ug papa nga magmalampuson ang usa ka anak. Grabe kay for me, like, ang support sa akong mommy since birth. Grabe kay, like, big kay impact sa akong life. When I was young, I was really shy. Mao to akong giingon nga muhilak dayon ko when I perform on stage or when I get to have that chance to speak. Mo to muhilak dayon ko gamay ra gani nga storyan kay muhilak dayon ko. But now, like, na siya nga go lang mo. Support lang jud siya anything, like even with my projects, akong mga buhaton nun sa school, mga performance sa school, na-adjud na siya for me. And my classmates, my friends can assure that nga, na-adjud na siya for me. My backstage mother did na siya whenever I need support. And it just makes me confident too, whenever he's around. How lucky nimo Dixie nga naa kay mommy nga very supportive sa imuha, and really when you have a proud and a supportive parent, layo jud kayo imong maabot. Si Nick Isay is watching from Saudi Arabia ug naasad si Christine Andalens niingon nga regards to your mom, I'm so proud of you. So thank you. You know, Dixie, there is this picture nga amo sad ipakita gikan ni sa Instagram unya na crowned na sa DI ka no as USC intramural sa 2019 sa Basic Education Department Carolinian Festival sad. Yes, Carolyn. Ang sinugdanan sa imong pag-appeal sa pageant, is this the start of your journey sa imong journey to be in the pageantry? Yes. To be honest, everything right now, it always started from my school. Like everything, like nag-appeal ko na Miss Intramurals 2019, and then luckily I won. So mo to grateful kay ko to be able to join, and even some competitions sa school said grateful jud kay ko nga nakakuan jud ko sa USC because of that opportunities, endless opportunities for us as students nga daghan kay sila maka-offer. Hala, gilingigan nimo Dixie no nga wa pa man gyud kay pildi daog sa katong sa USC unya daog sad sa kaning Sinulog Festival Queen. So ngilngiga. Anyway, before tamo padayon sa next nga flashcard, okay. Tamong hangyoon, ayaw mo kalimot to like our page sa Magstorya and subscribe sad, i-ring sad ang bell sa YouTube para kung naami mag-live makakita gyud mo nya makitaan sa ninyo si Dixie. So kamong tanan nga naa diha naami sa Instagram, naami sa Twitter, Magstorya, naasad mi sa YouTube ug naasad mi sa Facebook, no? So ready na ta for your second nga
Okay, Flashcard. ready? Ready na. Mao gyapon, papilion tikaw si Kwati or T. Women empowerment, si Kwati or T. Let's go with T. T, sige, spill the tea. Okay, so ako i-spill ang tea about Women empowerment, yes, spill the tea about women empowerment. I want to share to you that ever since elementary, I started having this confidence of mine, this opportunity alone. When I was in elementary and I was being a school leader gani, I was elected as, grade 5 pamanto niya, kana gani sa council, mo to like, luckily, thank the Lord nga, na daog ko sa council. And then, after that, murag, one teacher believed in me of my capabilities kani siya nga nakay potential Dixie, and mo na ang naka-inspire na ako nga wow, like kanang I can also inspire others sa with this kuan, even like may inanir ako, so mo to dito nag-start akong confidence nga kuan journey and my leadership journey as a council nga officer. And then the following years, I kept on running as a student leader SAD. Why pili-pili? Yes, since grade 5 Yeah. until now, I Wow. also run. Hashtag why pildi di ay ka Dixie, no? Why pildi sa festival queen, wasay pildi sa class president, grabe. Hashtag why pildi. No, it was kuan lang jud. It was actually not for me. It was for my purpose. Mao ra jud na akong gikuan. Mao to like actually karon ako ang mga co-officers. We call it sa akong school organization siya, Student Body Association. We are all women. And then it's just so happen nga pandemic karon, and then nakaanam ko self as a wala siya as a president. What can I do for my Carolinians, for the Carolinian community to be able to serve them? Mo to siya naghunaw na kung saan man ako pag-lead nga kuan man karon online, and lisod kay this is my first time having that online leadership. So mo to, it was never about really leading. It's about service towards others. So more na siya, it's the woman empowerment kay murag mukuan jud ko like happy kay ko nga nakaya na ako namo as a team and as a family right now. And imagine all of us are women. So happy kay ko and very proud of my organization and my council. And I heard na amoy murag hashtag sad nga gitawag og taking up space. Kay tungod na nga kamong tanan puro babay, so women empowerment yun. Mao jud. You know, this is really a beautiful time for us sa world, no? Kay just recently si Vice President Kamala Harris, sa US Vice President Kamala Harris, the first woman Vice President sa US, black woman and a Asian woman sad, no? Nga nahimong Vice President. And ang atong Miss Universe sad sa 2020 si Sozi Bini Tunzi sad, no? Mao na siya nga niingon nga taking up space. Mao na baning sinugdanan nga mga babay na ang rule the world. Yes. It's about like our purpose man jud as a woman. Hmm? Being an empowered woman, you can also empower others. The great impact for you as a woman, you can empower a lot of people when you know your real purpose, and that is to serve others with your heart. Kibaw ka Dixie, no? Every time I travel very often, no? Almost every week gani. And every time I sit on the plane, hapit na mo take off niya, di ba? Naamang ginay mo storya from the flight deck. Unya babay gani ang mutingog. Kana bang you really feel proud nga piloto babay, di ba? Kanang it's really about time nga mga babae na sad ang magpadagan sa atong nasod. Swerte lang gani ta sa Pilipinas nga natay duha ka buok babae nga nahimong presidente. Ang Amerika wa pa gani, no? Basig
siguro si Kamala ikapuhon basig ma-presidente siya. So really dako kayo ni nga nindot nga panghitabo nato nga mga babay na karon ang mga leaders sa atong lain-lain nga mga organizations or community. Kumusta man ang imong journey as a student leader nga nagduot nimo para mahimong council president? As I learned gani, wa gyud kay pildi-pildi. Ubay-ubay na pod ba ang imong mga organization nga gipang-apilan? Truth be told, it was really a struggling journey for me. I received a lot of, bashes, like kanang dili man jud nawawala ang mga tao nga like na jud tao nga ganahan nimo na sa tao nga dili ganahan mo. And I totally understand that. And that is for me not to prove to them but to prove to myself that I can do it. So mo to ako ang journey as a student leader so far for me ganahan like I have that intensity of passion to serve mga good others, and that is why I really enjoy, having that service towards the community in our school and to my classmates. And it's just so amazing nga how you can empower said others, how you can inspire others to be a leader. Mo na like karon lang jud na timingan nga pandemic karon, and then I'm already at my last year of junior high school, and to be honest, I was really confused and lost at first kung unsaon ni nako pag-handle sa journey as a student leader. But it is not about only me, it's about my team. It's about having that opportunity alone to serve together as Talking about basher, no? Is kaning bashing bitaw you mentioned about basher. Well, you've handled it very well. Is it because babae ka nga gibash ka nya kibaw ka namo gyud mga gipang storya mga tao no nga kadaghanan sa mga leaders nga babae mao hinuoy mabiktima og bashing kay dili sad matake sa macho society nga mahimong leader ang usa ka babae. Do you agree with that? What I can say lang jud about that is that kanang as a woman lang jud kaysa for the past years, it's not about me being mo ana jud sila nga sila na sad, babae na sad ang mga mo lead woman ana. But for me, I think that the opportunities is open to all as long as your heart, you know what you are doing, as long as you know what your purpose is. That's what really matters, dude. It's open to all, man, woman, everything, anything, any gender, as long as you know what your purpose is, and that is to serve others. Mo lang jud na. Jud na, no? There is no such thing as gender ba nga kinalan babae ra gyud ang leader or laki ra gyud ang leader or LGBT ang leader. As long as you know your purpose, you know your why, you can be able to get people to follow you and to support you, di ba? It's really finding your why, to finding your purpose, and people will start following you. Naaday ni si Loy. Hi Dixie, watching from Iloilo City. Nag-hi siya sa imong ma'am. Ang imong ma'am di ay, ang name is Ani. Kailan ni siguro ninyo. Tanan sa inyong house, nag-greet siya ninyo and nag-congratulate siya ninyo tanan. Congratulations, no? And si Jem Teraytay, congrats sad ko no, very supportive and pretty mommy si Ani Oka. So siguro family friends sad no. And fans. Road for BB Bining Pilipinas na jud ni, and for Miss Universe soon. Wow. Overwhelming sa tan. Ingon sad si Christine Andales, our future Miss Universe, si my dear Dixie. Anyway, sa tanan nimong mga experience ba as a student leader, unsay mga proyekto or programa nga grabe nimong gipasigarbo or you're so very proud of it? Actually, right now, to be honest, amo ang election jud kay late gani siya. So, it was really a pressure for me and for my team nga mo kuan gani like mo handle like mo kuan gani sa program dayon. And then I can say that so far, those programs, even though it's just online, nami mga kuan
USC Marketplace for the students, having that opportunity to sell those online sellers and to support financially, just the simplest things we can do for our schoolmates. We also have Dear Youth, mo na siya ang mga kuan. It is to inspire others. So far karon akong proud is not really the program but how we work on the programs. And very exciting times, no? Kay wala may face-to-face school, so you're going to use good online and Yes. as Challenging kayo kay wala mi you're very natural in using online, no? Mga digital kay mao naman na inyong mga edad, anad kayo mo ana. So murag second nature ra gyud na ninyo. Technology. So, yun sa ninyo pag-cope sa mga student organization sama sa inyong council sa time sa pandemic. How are you coping? Right now, we are still going strong. Strong pa me. And then we are planning activities for the month of February until May. May pa man mahuman or June among classes. So probably we are going to still serve just through online and check out our platforms and review them. Also having those platforms be approved na po nasad ni mga events. And yes, one memorable sad nga event namo was last Christmas. It was called Caroling in Harmony. It was a virtual caroling for a cause. So in exchange for the students, they will have to perform and have that kanang original ganing composition na ilang i-perform and i-sing, and then in exchange we are asking for donations. So it's just amazing na we have that shared talents to our community sad ba na mahatagan sad namo, and also for the donations. And right now USC have supported thousands of families through that. Gabiha, no? How amazed are you also nga ang online na karon mao nagyoy murag kanang mao nagyoy gamiton sa tanan, di ba? Not only in education, work, but even in your programs and projects online na. Yes. Challenging jud kay siya, especially nga kanang new pa mi ani jud, dili pa jud, although kanang mga students mi and then we are hanas na mi aning technology, pero when it comes to organizing it jud and planning it, it's really difficult for us nga unsa man ni namo pag-form ana. But amo lang jud kay like we just focus unsa jud amo ang mga buhatonon ug amo ang mga kuanan jud ipang offer. Dixie, usapod ka consistent honor student, no? In fact, murag first honor ba ka? Right now, wala mi kanang ranking right now wala mi ranking sa among school. But wala mi ranking sa school namo, like sa karon nga times kay kuan lang with honors lang amo ata na, like DepEd honors kay. And you are with honors as a student, you are with honors. Yes po. Unsa man nimo focus sa imong academics unya naapagid kay mga extracurricular activities? How do you decide how do you juggle your time? Mao na ang mga pangutana sa uban ako nga unsa na nimo Dixie, like kuan pa ka, like how do you manage to balance your activities and your academic? Pero sa ako like kanang ang tanan ako kapapoy kay murag ako lang jud ikuan, murag worth it ra gani siya, murag ganahan noon ko mabusy gani, I have something to do to offer gani para sa amo ang community. And also after ako ang i-focus lang jud first is of course academic. So mo jud ako i-focus first academic. After I'm done with it, kay magkuan ako, I will focus on my organizations and activities nga kailangan namo ibuhat. But it's just really my passion jud. So mo na like it's just heartwarming to be able to join those organizations because of being those my passion. Well, Dixie, siguro sa mga naminaw nato karon no sa Sikwati, sa Magstorya ug ang imong mga fans nga naminaw karon,
unsa may mga tips nga imong mahatag sa mga students karon in terms of managing their time kay karang di ba sayon you want to join mga extracurricular activities and you also want to do well in school, so what unsa man imong mga tips? Ang tips, unsa man ko? Well, first of all, what I do jud kay mo focus of course academic jud ko. Like whatever it is kay kanang murag after, i-give ni nga assignments anak kay no to procrastination. Sa una kay dili kay ko mo procrastinate and kay kadong face-to-face classes pa kay grabe kay ko mag-procrastinate, mag-cramming. The night na ko mag-cramming kay murag kapoy kay ko ba and then ay unya na like kanang unya na gani nga nato nga habit. But I think dili siya effective karon sa online classes. So once nga i-assign sa inyo, then do it. After that, you can have your time na jud. You have your leisure time. So always focus on what's important first. Put that in your number one priority. You know what is your number one priority and have that list. You have that to-do list nga imuhang mabuhat para mo na akong ginabuhat. Like, nadyo ko'y to-do list para kay baw ko unsay mga ipang-accomplish na ko for that day. That's it, just managing. Hibaw ka Dixie na mo ko'y 17-year-old nga son, no? And online sad siya. So siguro dapat maminaw siya nimo nga ingon ka nga dili gyud dapat i-procrastinate or cram, no? Kung naa man gani assignment, na gani angay buhaton, buhata dayon. Then do something else after. Ayaw nga una sa to imong mga lingaw-lingaw, imong pagduwa-duwa diha sa computer nga dugay kay ka matug, mag-Valorant. Unya human usa pa buhaton ang mga project, di ba? So Dixie, thank you kayo sa imong advice, no? And hopefully si Rigo maminaw ana nga dili siya dapat mag-cramming or mag-procrastinate. Dapat unahon niya himo iya mga project. Number one priority lang jud ang school and then after that you can reward yourself man lang jud. If you are done with all the schoolworks, then reward yourself with anything you want to do. After you're done with your schoolwork, mo lang jud na. Just know your priorities. Sakto gyud. Rigo ha, paminaw ni Dixie. Anyway, narasa ta sa atong flashcard. Unya, pili gihapon si Kwati or T akong ipakita nimo. Oh my gosh. Kwati or T? NBSB. Oh my gosh. Wait okay, magkanda si Kwati. It's your turn. Si Kwati. Okay, sige. Ako'y manguntana kay kung T pa to, ikaw to'y mo spill the tea. Anyway, So, confident man ko, confident. unsa ka tinuod nga NBSB pakakaron, no boyfriend since birth. 100% yun. 101%. I don't really entertain pa-boys as of now. Wow, abinakog ang imurang parents ang wa nakahibaw nga NBSB. Oh, grabe. Grabe yan. Ibaw ka, nasa ko'y very close friends namo ni Kuan kanang Kevin, no? And NBSB sad na siya. No? Nya magsigila na siya post nga mao lagi na nangita siya pero hantud karon NBSB. Pero kani siya humana ni siya eskwela. Unsa may ikasulti nimo sa mga NBSB Dixie? Is that a Kuan kanang something to be sad or something to be proud of? Depende na dyan na nimo. Like, kung sa imo ang feeling about it. But for me, I'm contented with my life right now since I'm still young and I'm happy right now. You need to find your own happiness first before you find happiness to others. Okay? Like, what if ka na mag-agad ra ka sa usa ka tawo para ma-happy ka, then it's really a difficult situation you are putting yourself in. So, kailangan you need to find your own happiness and always find what you are, always accept sa imuhang mga kuan gani mga circumstances, accept your flaws, accept yourself nga kuan nga inanak ka sa imong self, just be happy, be contented, and with that, I don't know, you're happy. I know nga happy jud ka sa imuhang kuan,
self. Hala, grabiha, Dixie, naminaw ko nimo ba? Kanang imong ingon nga you have to be happy with yourself first before you can love, no? Or you can really be happy. Love yourself first before you can love others. Lagi, that's really a mindset of not a 16 years old. Mura naman ka og 20 years old maghuna-huna. Dili sa dito. Well, sige, atong ingnon nga NBSB man gyud ka and that's what you told us, no? Pero pila naman ka kabuok ang imong gibasted? Oh my God. Wala ko kibaw if wala lang jud ko kibaw like dili jud ko ma-entertain now. As of now lang jud, dili pa jud kay ko interested. Right now I'm still interested pa jud of my passions, my studies. Mao jud na akong i-focus karon, mao na akong i-help i-grow pa sa akong self. I need to let myself grow pa before I can find happiness to others from others. Wow, So, that's great. Dili pa kay ko kuan karon. So, John Mark, og Mar og Kevin ayaw na lang mo entertain na NBSB siya nya digid sad siya mo entertain pa karong panahon. Dili pa jud ka. Noon 16 years old pa man sad si Young pa kay ko. Tinood. Pero ingon si Mark mohuwat ra siya ko no kung pwede ba. Dixie, daghan man daw kag suod sa imong mga kauban sa modeling. Tanawa ni siya si Bryce nga naa sa Star Magic. Suod pod ka nila ni Deo, ni Lazaro, ni Shauruen. Kuya Sharwin. Karuhon lang nato. Suod ra gyud ni what something? To be honest dito, kuya rajud na nako sila tanan. Ako'y pinakamubo din ha. So kuya rajud sila. So mga kuya zone ra gyud ni sila. Dili, kuya rajud na sila. Mga kauban ako sa modeling. Tanan man ako. Tanan na entertain nga voice na ko. Ako ra ni kuya. Tanan. So Kuya Mar o Kuya John Mark rasad gihapon tanan. Kuya. Anyway, o Kuya Kuya. Kevin. Sa imong tan-aw, Dixie, kano sa man ka ma-ready og uyab-uyab? When the right time will come. You know, dili man ikaw mo pugos sa imong self nga mangita, but when you know nga that person, ikaw lang jud, when the right time will come, in God's time lang jud. You know, Someone will, when the right time, right. Timing ra gyud na, sakto gyud na imo, Dixie. Anyway, padung na ta sa atong second segment niya. Before ta magpadayon sa atong second segment, ayaw jud mo kalimot to like our Facebook page sa Magstorya, sa atong YouTube page, o sa atong Instagram o Twitter, o follow sad mo sa kang Dixie nga page, ha? Ayaw gyud mo kalimot, ana. Ari na sa atong second segment, unya ato ning gitawag nga truth or consequence. So, oh my gosh. flash, nagya po ko i-flash Paano? unya, pili ka truth or consequence. Ready na ka? Okay, mag-ready na lang ko. Ready na lang ko. Okay, choice, but to be ready always. Sige, Dixie, kani. Truth or consequence, hidden talents. Pag-truth ko, di ko ganan mo. Mag-i mo sa mga titalan. Di ko ganan mo perform. Truth. Aduna mi na sagap nga aside sa modeling and dancing nga nagamit nimo in competing for Festival Queen. Yes. Good in acting, singing, playing the guitar. Unsa man gyud pinakaganahan nimong buhaton in your free time? Basi gusto ka mo sample sad og gitara. Dili ko ganan. But kuan lang jud, exposure na ko sa sayaw is sa school. Grabe kay kanang manay mga dance, mag-appeal ko mga club for dancing. Muna like ganahan jud kay ko. Actually kanang sa CR magkanta-kanta ko, mag-perform ko. Mura ko feel gani na ko nga like nana ko sa stage, mag-perform na ko ana. Feel na ko nga feel na ko sa myself nga magkuan ako maka-perform na ko ba. So mana feeler sa kay ko sa akong kuan, sa akong CR, only the four walls of my comfort room knows my, hidden talents, mga inana.
Well, anak magid siguro na magsugod diha Dixie, no, at the four corners of your comfort room, but later on Yes. niya ka sa stage magda-gitara niya mo kanta. Not Dili mo kay na, among huwaton. to be honest, dili kay ko kuan jud. Ay, kay baw lang ko mo kanta pero mauwa jud ko basta ipakanta ko. I don't know, I'm really shy about it. Also in playing some instruments, but when it comes to dancing and acting kay murag ganahan wala passion lang jud nako when it comes to one thing na I like about. Nangunta na sad si Rosel Villanueva. How about piano? Mo piano sad ka? Just a little pero did you kay ko inana ka grabe ka kibaw kanang mga simple lang from YouTube ana. Ingon sad si Jaya Moranta. I'm proud of you, Dixie. Keep up your good work. Nagikan sad ni Crisanto Ramiso. Ang iyang gipangayo is pahingi ng number sa'yo. Ano, wow. Wow. Follow na lang ni Dixie sa iyang Facebook page. Ato na lang mo dito pag PM lang niya. Instagram. Anyway, nasad mi i-flash gihapon nga pic sa screen Dixie, no? Nami ipakita. We learned nga mag-host po di ay ka. So, sa daghan na gyud nimong giswayan, unsa may masulti nimo sa mga kabatan-unan karon nga hadlok mo suway masin kausa lang sa ilang talent nga matiguang na lang sila, wa lang gyapon sila giswayan tungod kay hadlok sila. I just want to tell you nga, go for it. Like, even though nga, di ka confidence in yourself, I want you to know nga, just always pursue your passion because naglag ba ko? Okay. Pursue your passion lang yun. Basta always remember nga, you need to have that confidence in myself. Ako jud kay nag-start man jud ko kuan good confidence sa myself. Like when I saw my imperfections, I know nga I saw and I realized nga inani ko and imperfections na ko. Once I started to accept myself, I started to accept others. I started to accept those passion of mine and I started to love them. And with those passions of mine, those mga hidden talents nga na revealed or naon sa karon kay kuan lang jud ko. I'm really proud of it and although nga if ever dili kay mo kuan like di ka confidence sa imong self mo, let go pa, don't worry, naara jud time ana. I know you have there will be a time nga maka realize ka nga how beautiful you are, how beautiful your passion are, how beautiful you are sa imuhang mga talents and skills. Sakto yun ka, Dixie, no? It's really embracing your imperfection. When you are able to embrace your imperfection, when you are able to love yourself, then you will never be scared to show your talent, no? You will become vulnerable enough to really show who you are. Total, everybody is imperfect. Wala man gyud perfect in this world. Ang Ginoo ra may perfect, si Santo Niño ra may perfect, di ba? Kitang tanan. Mo sa akong mind nga like dili man ko perfect. Everyone is imperfect and everyone is unique and different at their own kind, different pace nga pag-show sa themselves. So why not be different in this world full of the same lang jud nga mga nga mga pasikat or unsa. Just dare to be different. That's it. Wow, nindot jud kayo, Dixie. Gisulti din ni si Missy K. Azarcon, ingon siya, beautiful inside and out jud kuno si Dixie. Ingon sad siya nga watching from Batangas City, nagbisaya biyata pero ambot lang kung Tagalog ba ni si Missy K. Azarcon kay nakasabot raman siguro siya nato, no? Also, ingon si Joanne Torres Tala Hempasaw, nangayo unta siya sample kuno pwede ba kanta. Oh my God! Tala dyan, dili dyan ko ng pagkanta. Ingon sad si Anthony Johnson, kagwapa bata, liwat sa mami o BFF sa iyang mami.
bitaw no, nakita namo imong sa imong pictures, grabe mo kasuod sa imong mother. Dixie, you are also a bookworm. Unya, unsa may pinakanindot nga nakatuna nimo sa one of your readings? If you can tell us, maybe kanang what book are you reading and what have you learned sa mga libro nga imong gibasa? There's a lot jud. Murag dili na ko ka-remember unsa jud akong ma-learn kay kanang murag ma-apply lang jud gani na ako like makating ko nga hala kanang about sa lesson ani nga kaning mga like books nga akong na learn kay murag na ma-apply ra gani na ako. And then there's a lot of lessons jud once you start reading, once you come to that world, that fantasy world. Mo din ako mga genre, mga fantasy and a little bit of kanang romance, mga inana. So kanang ang mga there's endless of lessons nga imong ma-learn sa usa ka book. And one of those is just different kinds of lessons. It may be about yourself, about others, about love, about friendship, about how you cope up with yourself, about self-love, any kind of love you can really get from different kinds of books. So right now, what I'm speaking, what I'm telling you, maski wala pa ko experience about love right now, nakuha na ko sa mga books na akong gi-read. Unsa may wow, unsa may favorite book nimo? If you can suggest to the to the young people listening to us, unsa may nindot nga book nga angay basahon? One of my favorite book right now kay like pag pandemic man ko nag-start to read ato was Harry Potter jud. Like pagbasa na ko murag kanang kuan gani kayo heartwarming sige every kanang book nga ni nga kuan nga chapter every book nga mga nga nasa Harry Potter books kay ako jung hilakan na like grabe like affected kay ko ana murag affected kay ko sa kana gani nga book mo na nindot kay siya as a children's book, really nice and really good jud iyang story, iyang concept, iyang mga plot twists, fantasies, and very kind. If you want fantasy, then go for it. And I'm sure nga, daghan na may naka-read, murag late, gani kay ko naka-read anang Harry Potter. Unsa may favorite spell nimo, di ba? Naman na yung mga ana-ana, unsa gani na mga ipangsulti nila ana. Ako naman, pero amot no sakto ba ni? Hakuna Matata, dili di ay Lion King kay na. Nagay spell nga dili kay ko familiar pero ang mabutang gyud sa akong kanang akong utok kay kanang about sa katugan ni si Hermione, like about sa pag-correction niya kay Ron gani about sa Wingardium Leviosa. Kung siya like sige ako balik-balik ato Wingardium Leviosa. Sige ako balik-balik ato sa akong cousin with my cousin sige ra mi kanang atik-atik na kuan mi spell me the origin namong word kay di na ko kasabot sa mga words kay taas na kaayo na ko ka-gets kay di siya English gani mga unique sad nga mga words ba. Dixie, na pa ba kay skills or talent nga gusto masuwayan? Murag nanaka sa singing, pageantry, naka sa reading, naka sa acting, gitara, and you're saying na piano sad. Unsa pa may ganahan nimong masuwayan? Honestly, di ko kibaw. Ang dili lang jud, ang di na ko kuan jud ganahan ko mo try is kanang sports. I'm not really into sports. So siguro one right of these now, days basig volleyball. Pero kanang pageant ingon si Mar, sports of beauty man na. Mura man kanang spectator sports man gihapon na, di ba? So sports gihapon. tinawag jud ka tito. Kana ganing Valorant, kana ganing mga kuan, mga ML esports. So kanang pageantry sports na sad na, spectator sports. Anyway, nami i-flash nga pic, no? Miss Universe for #AsSheIs campaign. Nauso na nga hashtag nga #AsSheIs kanang ipakita ang bare face. Yes. Even top beauty queens around the world. Imo man to dimension ganina, no? Nga you have to embrace your imperfection, show who you are. So, mao na ang trend karon
nga, Yeah. know who you are. Nandiyan na sa mga Tanawa Instagrams. imo ganitong gibutangan og caption kani nga picture nimo nga your flaws will be a reminder of how this world isn't perfect. It will be a reminder of different stories and it will be a reminder of how you will love and learn to love. Grabiha gyud ni Dixie oy. Grabe, wait. Grabe na ka. Kuan ha. Deep kayo ha. Unsa ka importante nga you do not Embracing pretend. yourself, accepting your flaws. Dixie, unsa ka importante nga you do not pretend to be perfect, nga ikaw as you are, true to yourself, and true to yourself is enough. Yes, everyone knows dyan sa akong mga classmates, akong schoolmates, akong school, and kay like, I'm not perfect jud as an individual. I make mistakes. Usahay mo, cry na lang ko kay, grabe kay kanang ma-pressure na ko ang mga inana gani. But at the end of the day, I will always tell myself na those were just rocks lang to sa imong life. Like, imo ra na ang kuan. Napay mas dako nga mga problems ni imong ma-face. So, why not accept yourself right now and embrace yourself before it's too late, having that opportunity to accept yourself. And that is not to be perfect, but this is to be, it is not to be perfect on the outside, but to be perfect of who you are and to be perfect with that golden heart of yours. Tinuod jud. Sige, nata sa atong next nga flashcard unya truth and consequence gyapon, pili ka truth or consequence. V models and talent management. Truth or Bukol ba ang buwan ng consequence? Wait. truth Let's or go with consequence. Okay. Sige. Naa kay gitara tapad nimo? Wala right now. I don't have. Wala may guitar right now. So, maunta na lang ko nimo. Unsa man na ang V models and talent management? How did it help you? Mao ba ni inyong page ako ipakita sa kuan? So, kanina Yes. can you That is actually managed. can you tell us more about V models and talent management? Kay murag ako nahibaw-an at the age of 13 na-appeal na kanila sa ilang first batch? Yes, I was actually batch 1 of Wow. the Yes, first batch did ko ana, and then until now I'm still there. And I'm really proud to be one of the models sa kana nga management because of how kind the surrounding is, dili siya pressure, no frustrations, and supportive kayo amo ang kuan jud coach, among manager si Sir Larry Rama. Shout out to Sir Larry Rama. Thank you so much, coach, for everything. Siya jud ang number one reason nga nung naka-appeal ko ng Sinulog Festival Queen 2021, and I'm just grateful for him for giving me that opportunity alone. Well, as you said, age 13 naka-join na ka ng V models and talent management. If you can give us a sneak peek lang, what happens if you are a member of that kanang V models and talent management nga group? Well, sa batch 1 ako kay murag daghan jud kay me. Kay first batch ko to nga workshop first jud nga batch, and then at first jud kay wala jud ko exposure ako kay Bao, so awkward kay kumukuan, mulakaw sa runway, sa mga sa mga performance niya, mga modeling kanang pag mag-post sa camera, di pa kay ko kay Bao. And then throughout my journey, throughout being in that management, I learned how to be confident about myself. That is actually a management now where you can learn to accept who you are. Wow, kanindot, no? Pila naman mo karon nga active model sa V models talent management?
Excuse, sorry, Tito. How many are you now in that organization or the team? Di kay ko ka-count. Daghan kaayo nga mga models din ha. Daghan kay dili wala na ko ikuan. Dili na ko ka-count kung pila na mi kay as you know days as kana mga year as the year goes by kay magkadaghan jud mi. And then this summer kay naani workshop sa V Model Talent Management. So if you want to join then feel free to join. It's worth it lang jud. Promise. Oo. Well, ni kuan diri ni raise hand si Mark ug si John Mark ug si Mar mo appeal sad kuno sila, pwede ba kuno? Kay si Wow, okay tayo mga kuyas. si Mar dito ni siya sa Dumaguete, no? Nya dito siya sa Valencia ni Kasaroro nya ni barug ni siya dito sa Bato. Unya mura siya og kanang model gani nga kanang Korean model nya. Wow! Ni John Mark tanawa sa iyang page, makita na nimo. Sige, tanawan na ako kuya. Di ba nag-guest man sad ka Dixie sa Umagang Kay Ganda and you are part of the commercial sa SM 60 Years and sa John Dorf Ventures Real Estate? How was it to be working with brands? For me lang yun kay surreal kay siya nga experience, especially nga first time na ako nga mag-commercial model, kanamurag first gani na ako nga mga commercial modeling ana. And then I'm really grateful for having that opportunity nga maka-join sa mga commercial ads, and grateful lang jud ko nga maka-join ko, but there are times man jud nga a lot of times actually nga dili ko maka-join, but still I'm being grateful for having that opportunity to join sa mga casting calls. Kay, you know, this is a really great opportunity for us to nurture our confidence and our skills. And grateful lang jud kay ko nga bisag unsa nga ihatag na ako nga mga projects, whatever it is, it's not about for me lang jud, it's for my family, for my friends, and for making, you know, my community happy, sad. It's for them. Kanang Dixie ni sud na ta to si Rigo. Momentoy ako tang gustong papaminawon ba nga dili dapat siya mag-cramming, di ba? Kay kanang ito imong advice nga ayaw og cramming, buhata dayon. Nya unya na lang ng lingaw-lingaw, basta importante ayaw procrastinate, di ba? Anyway, Dixie, you are still young. Nya 16 years old pa ka. You started 13 years old sa katong modeling group. Daghan kay kag gipang sudlan nga extracurricular activity. Have you ever thought of unsa man gyud ang imong ganahan o unsa man gyud ang imo sigurong buhaton when you reach the right age? Mo na jud na akong question sa myself. Throughout all my throughout those activities that I joined, those skills that I pursue, the talents that I pursue, that I you know improve and I try to learn. Nasige ko na unsa ako man ako unsay gamit ani sa akong future, like mo na akong thinking gani like unsa ako man ako sa akong future ha unsay gamit ani, but then I realize right now nga it's really a great help for me to grow as an individual, to be confident and to pursue those passion at the, you know, at a very young age. If you know how to see your passion, how to pursue your passion, Jude, then you will always bring it towards your journey when you grow up. So at this time, when you are still trying to find really what you want to do in life, ang imong gibuhat is just to pursue your passion. Padayon lang, sige lang, no? Yes, but I have something in mind to what I want to be in the future. Wow. And that is to be a doctor in God's time. Doctor. Sus, timing kayo kay pandemic ra ba karon? Sus, kinahanglan kay tag mga frontliners. Ito may ganahan mong i-specialize kay si Dr. Brian Lim kanang pinakasikat nga infectious disease specialist nato dinhi sa Cebu nga gikan siya US nya na timing kayo nga nibalik siya Pilipinas unya nagka-pandemic siya na hinuoy nagtabang ron sa atong community as an infectious disease specialist. Basi ganahan sad ka nga mao na imong i-specialize.
Well, actually, right now I'm still thinking on sa jud ang gusto na ko i-specialize. But as of now, I'm really kuan jud kana murag ganahan ko og children, mga kuan gani murag mas close akong heart sa mga bata gani nga mo kuan mo help sa ilaha. So I'm thinking about media, but you know, maybe dili pa jud nako na pa jud time nga mo change na akong mind. We never know. Unsa jud ang ihatag ni God sa kuha. Bitaw. Sige. So anhin na ta sa atong last nga segment, no? Napa ba mo i-flash sa screen? O napa ko na i-flash nila nga sa screen. Tanawa ko no ni Dixie. Ako ni? Ako mao na siya sus kinahanglan mamigid siya sa imong katong advice nga ayaw gyud og cramming ug ayaw gyud og procrastinate kay dapat dili lang magsigig online. Okay. Online ba di ba? Ako gyud nang ikuan gyud niya ipokpok gyud nako sa iyang utok Dixie. Anyway, ari na ta sa atong last segment and kani atong last segment aligre ni siya kay fast talk man eh. So you have to answer whatever is in your mind, no? Is on your mind. So ready na ka? Ready na lang. Ready na ready. Okay, sige. Complete the statement I feel pretty when I'm just being myself. wow, butang nga dili sekreto pero wa kahibaw ang uban tao. Perfectionist ko. Mhm. When it comes to my things, Mhm. Pinakamahal nga butang nga imong napalit. wala ako dili man good ako ang nagpalit, ako mommy ang gapalit, so I can't say nga it's really mine. Aha. Nothing as of now, maybe in the future. Mhm. Complete the statement. I wish I wasn't scared too. I wish I wasn't scared to I wish I wasn't scared to really face all those kanang sa una, those bashes that I received. Okay. Pinakanindot nga gasa or gift nga imong nadawat. The gift of love Wow. from family, friends, and community around me, relatives. Greatest fan ka og unsa or kinsa? Oh my gosh. Greatest fan of Wako yung mauna ng greatest fan kay dili kay ko like avid fan jud. But I am a greatest fan of K-drama and also Wattpad books. Okay. Butang nga hate nimo pero ganahan ang uban. Kanang butang nga hate nimo pero ganahan ang uban. Wala ko isa. Butang na ganahan ang uban pero dili na ko ganahan. Yeah, hate nimo. I'm not sure. Wala ko dili kay As of now, I'm not really sure. So wala pa ko'y master yan. Kaya like anything that kung ganahan ang uban ana kay I want to try. But I can't really say nga I hate it sa mga kuan. I'm just, this is opportunity for us to try, keep on trying. Nice. Last text or chat nga nadawat nimo. Hala, ako sa nang ikuan. Pwede na kumutan ng sa phone. Okay. Ang sa last chat na ko, puro bitaw ni mga GC, akong tanawon. Okay. So it is from my friends. Uh-huh. Nana Silagla, si Juliana Ascalani. That's my friend. Natanaw sila sa live karon na nagchika-chika sila. O, nana si Roxanne Camino.
strand nga pilion nimo ig senior high school. Stan. STEM. Mm-mm. Yes or no? You want to be Miss Universe? When there, we never know. So I can say maybe yes, maybe, but I'm not really sure pa karon. Dili pa na ako sa kumay karon. Mhm. Pinaka-idol nimo nga model. Si right now is kalimut ko wait si Naomi. Okay. Naomi. Go-to song. Nice kay siya mo paso jud. Siguro pareha nimo. Kay ni daw good ka o Grandpa Queen, di ba? Grabe jud kay ito siya international naman na si Naomi. Go-to song og maggitara ka. For me na ako balik-balikon kay like kanang confident kay ko sa akong pag finger style is Say You Won't Let Go. Okay. Mura na ako balik-balikon nga. Confident sa pag finger style noon. Favorite dance move nimo? Pwede ra pina TikTok. Favorite dance move kay ano may favorite dance move eh? Ganahan ko kanang I'm more into like kanang kaning murag ganang burak gani. So like Sample ko no Dixie. Unsa man ang burak? ganahan ko kanang murag dili kanang pa cute pero mas more on when it comes to TikTok eh with my cousin. Shout out to Ate Chrissy. May kay to siya mo sayaw jud. Ako tong idol sa pagsayaw. Ana. Like kanang murag todo jud nimo ikuan ba? Like maski ana ra no. Ana jud na, grabe jud na. Todo jud ba like burak jud. Ideal man in 3 words. Loving, caring, and consistent. Charot. Funny, honey. Childhood celebrity crush. Childhood celebrity crush is si Catherine Bernardo sa una jud. Secret ganahan kay kumutanaw niya jud. Imong top 3 professions or work that you are considering. To be a doctor. Para top 3 man. So unsa pa ang duha? Ay, top 3 di ay. Wala ko kaduho sa top 3, I'm sorry. First, oh my gosh. First, to be a doctor. Second is to be maybe a kanang model. Wow, model. But maybe, you never know. Third, maybe I want to be wala pa kayo na ako, but it's nice to manage some business. Businessman, a businesswoman. Nice. Give a shout out to a person you miss. Kanang imo nang gimingaw nga person. Shout out para niya. Shout out to my classmates and my schoolmates, my friends. Dagan na kayo, di ba? Person rang gihatan, pero dagan kayo. One naman na siya, one ka group. So, shout out to my schoolmates na lang para whole na lang. I miss jud school, like face-to-face gani. Lahi lang jud ang online classes sa face-to-face nga classes. Kaya nga jud ko nga jud siya. Anyway, do you have current or future projects nga basi ganahan nimo i-promote? You can feel free to do it now. Right now, I'm not really into projects karon. So, karon lang jud mo hatag lang jud ko og thanks lang jud sa mga tawo nga ni support nako throughout that journey of mine being the Sinulog Festival Queen 2021. Also to those who are there, the Sinulog Foundation thank you so much for giving us the opportunity. All the girls there were really beautiful, Jud. And what we did was really for the purpose of dancing Senior Santo Niño. I would like to thank you, Tito, for having me as a guest for the Magstoria, for having me here as a guest. I really enjoyed, Jud,
right now being in this interview. Of course, I want to thank God for everything. Actually, Dixie, thank you sa Diyo kayo nga gitagaan nimo og chance to interview you kay I'm sure daghan jud kayong gustong maminaw og makakita nimo being the newly crowned Sinulog Festival Queen, no? Before we Thank you, end, God. we would like to ask you to send your message to the viewers, especially imong mga supporters ug mga viewers sa Magstorya ug sa Sikwati. Naingon na ako, but thank you from the bottom of my heart to those who really gave me that strength to pursue those challenges ahead of me, before me, Thank you so much for those who supported me, even though nga, dili ta kaila, but there are people really nga ni support sa amo. And I'm really grateful, even though nga, wala, dili jud kay ko kaila nila, but you know, that spirit of connections, nga naasa sa katao. I'm just really grateful, and thank you to everyone, of course to my mother for being with me throughout my journey. Yes, imong mama nga very supportive gyud nimo. Daghan kayo og salamat sa Dixie, no? Yeah, we really enjoyed the conversation. Nindot kayo, daghan kay kag gi-share, especially para ni Rigo nga kusog kayo mo cramming ug mo procrastinate. So Actually, Tito, I would also like to thank also for sending us this really you're amazing. welcome. Thank you kayo. Like, pag inom ako, lami kayo siya. Thank you so much. Thank you, Dixie. Daghan kay salamat sa pag-uban Thank you so kanako ni Dixie Lee Oka sa Makausab. Balik na punta kada Huwebes sa alas City sa gabi. Dungan gihapon natong lisod-lisuron, kulitukon, ug ukay-ukayon atong sunod nga guest dinhi lang sa Sikwati. Dixie, thank you very much. Hi. Salamat. Thank you kayo, Tito. Thank you, good For kayo. everything. Kanang Mama Ani, thank you very much, Mami. Tanaw siya sa taas. Thank you kayo ha, very